kan akan mau katuran Masri kana biyo ta garagara kalibiya qatamurtan beeta wanta hefi bilis harme keena kono akkati la fatte kana bira abanu ha wanta kaada injiru namoonni harme keena kana bira abbachuu barbaadan kuma tokko didami saddeet tabija afurtami afur torbatami sadi Ahmad Muhammad Adam Ethiopia Nigdi Bankira bilis hundumti keessa gargaaru qabna baay'ee gara nama nyaatti hundumti keessa akka dubbachuu dandeetti isiin Ahmad ini di kolam dia tadi baru tadi intan dia tentu batu berkam di sini nyata meru lal mujahid kiyo kana hodu fiti de mamma kunila isi nammo kam si akati de wani garanu nyata kitina kaimal beta wallahi asti gali anu mankabu zaro mankabu fago mbetani ani biti yakunu arsi kesa gara badda baleda garu wanta kabirade mudize ilmu akana manaqaba jode durbat akana qaba Allah ilmu akana qaba hodu fiti de maral himbeku har mana kinna yede magul ha tammo me qama sila har kisi akati nyata medu qama si akati nyata medu Ramadan abba daqiiqa irraftu bara halkanii guyyaa akkuma argitan ka hirribni tokko jiru akkatti dhaabadhee gara galchi neefachu xiqqoo yoo mul'ifne mee qaama ishee tuqaara barbaachisamoo akkamitti noo uffata irraa mooriin tiktookiin na jalaa gubataa ayyee dhiise hin jirtu akkattuu namni hin gargaaraa risiitis ergoon barbaachisa risiitii ergoon hin barbaachisamoo hin barbaachisu Risiti na ergi Omar ko na erga wari ergi don ke tar risiti na erga guys habibati ya rab sirra hajar tund ke da wada kai na please me irma daga unti khaysanu me tund ke da jirtani wallahi iddu garana balesti wallahi iddu alfata me wan dandisan gargara guys video jaddu no ergi tole video jaddu no ergi jole tiktoki galate faddu Ahmad inshallah asimartille ingalaton fada rabbi zai sani adebu galani kutan karabbi galan accounti kabatti abdi accounti kabattani okuta kamera debe isi accounti doctor accounti kabada undu ke sana accounti kabada namonni harmete na gargaru barbadan tuta himi famas kuma tokko didami saddetami ja afurtami afur torbatami sadi Galatoma Rabbi fayyaan isin mokkorin wallahi Rabbi haadhatee san isin jalaan rakkisi warri haadha qabdan haadhatee san Rabbi isin jalaan dhukkubsi warri haadha qabni mootu haadhatee san Rabbi jaallataa isin haa gammachiisu hundi keessan maqaa himi Ahmad Muhammad Adami maqaan Ahmad Muhammad Adami hundi keessan resiitii karaa keessaa inboxii na ergaa hundi keessan Oromoo ko thank you so much yeah thank you Shingori accounting pin ngora muga TikTok rin adaba. Undu ke sanjawada. Accounting ni mulliswa ni TikTok ni nadaba. Warra accounting asala baristani mo barifa mayo botan bida. Mali ni kasibira atiti tu glucose jira. Komse bilbilan fergila komse bilbila mani ergun dandesani. Message biri galcha jira namni baay'ee mashallah bodara dubbata. Ayye. Galatom. Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ahmad. Wallahi kuno dalaidu ujatu walida lagu tak akan hatin ina harka gambise. Ya Rabbi. Barana ya Rabbi ya Rabbu mambicar naganu abu subhani wallahi idu bay hammate jara karati kuno gambi bamte jimto apa. Ya Rabbi. Ya Rabbi ya nakarka. والله يا كانت نارك أجد تدارم يا ربي يا كركر يا ربي يا أحمد أنا كركراكم مدارم يا كانت نارك أجد aku mau goda ya Rabbi ya Ahmad أنا كركرا Nabin mata kamu kok tadi Pak Deden. Doktor Oromosi, gurracha garaa adii namni gurraachi duraanuu garaa isaa keessi warqiidha duruu keekiyya
burtukaana kiyya sanyii garaa keessa dammaa asala kiyya eebbisa ati bar warqiidha namni si qabatatti garaa keetii fi akkuma kaarruu gadi katti ifa addunyaa ati dhaabbatte hundu ifa nu ifi ammallee itti naroomsa dhugaa rabbi itti naroomsa dubrummaa si malaatini si malee maaltu kaayiroo san keessatti jaartii tadis xabaqi godhee eeggatee waan qabdus xabat gootee Oromoo kabajaa kennitee ufifis kabajaa kennitee karabeentuu buluu balbalatti cuftee niitii tantee sina siraatan qabattee lubbu mee haadha kana naa bitanitu maa sabnu wallahi gaarabbi lubbuu koo laalime wasni koo kichi baay'ee bareeda namtichi santu naa kenname kan kunoo profaayilii irra kaawwadhee tu irra kaawwati laangatti san gaaf tokko yaadatta isan naa kenname bagame irraan kaafutiin profaayilii annan beekame yani dura isa tattagaa jaa lubbu 24 ertara sibit Pachu tanarraa hin gadi bu'ee duraan tanan qabadha aslii koo walumaa galatti baga rabbi sirraa jijjiire wallahi baga rabbi sirraa jijjiire isarraa gooftan koo kanatti na hiikegaa ati gaafsan illee profaayilii qayyara'u namni kun siin ta'uu lakkii naan jette gurri maammadoo Itoophiyaa dhagayin naabitii malee kan namaan binne ana kenni haftaami ta'e maalitti beekara hiyyeessumaa kanase maala haftaamidha lubbuu koo wannoon haftaamidha hin hojjetaa biibi namni hojjetu haftaamidha dhugaa rabbi haftaamidha gammeen koo haftaamidhaan tuqinna jala lubbuu koo gaafa sama beellamaati taphatu callee kana bitee siifiiru jedhaman lubbuu koo naa jiraat dhugaa rabbi atini warqiidhaati warqaalam dhugaa rabbi ani dhugaa Kiristoos kunoo rabbi wallahi singe atini warqiidhaati warqii Oromoo kan akkanuma qiraqimboon buluun kiingii Oromoo mancoo Oromoo shibbuxii Oromoo miskiina Oromoo duqeetam si tokkicha leenci Oromoo shibbuxiin Oromoo haarolee Oromoo ay sadaadhu abbaa fete sadaadhu wala irraan qabu habibi wannoon nan beektu tana buutee nan beekanii wana raachuunis nan beeku hunduu nan beektuan wadhoksuu yellam adii walitti himna karameellaan Oromoosi doktorri Oromoosi kan hin jijjiiramne kan hin lawwaxamne gaafa raachuu ngaan akkana je'eeme har'aani gasgasii kee himachuu dhufe ijooto tokkoffarratti gandiin baga fachaa durfatee kaatee illee cufa na qalaqqale har'a gaajooti ani sapiraayizii kareessa sapiraayizii ta'etanii sapiraayizii kee himachuu dhufe ani barsinitti himachuu dhufe sapiraayizii kee gammeen kee moobaayilii naa bite gammittiin kee moobaayilii naa bite irraa hin baasa ittan godhee tureeyyuu irraa hin baasa gammittiin eegazzaallee taachoo gammee kee naa bite bar gammee koo risiitiin isaatillee kunooti 2,600 minaaminaan naa bite amma isa adda ta'e naa bite kan namoota irraa adda ta'e jechuudha ummata tiktok irraa ka adda ta'e ልዩ የሆነ ጫማ ማለት ነው ናቴ ይሄ ሻንጣ ነው ማለት ነው እናቴ ዮ አነማ ቢታኒ እስከ ጫማ እስከ ጥፍር ግዙ እስከ ሞባይል ማለት ነው አሁን ዲዛይን ላሳይች ብያቸው ነው እኔ ገምዬ ፍቅሬ ልብዬ ኮ ዋን ፊኮ ከነትኩ ነው እግዚአብሔር ማለት ነው ከዚህ ወደዚህ ቀየረኝ ከዚህ ደግሞ ኢንሻአላህ ወደ አይፎን ቀየራለሁ ይሄንን እንደዚህ አድርጎ ይሄን ያመጣልኝ ጌታዬ አምላኬ ቸርዬ መድኃኒዓለምዬ ማለት ነው እና ይሄን ደግሞ ተመልሶ ጌታዬ ቀይሮ ወደ አይፎን እየሄድኩ ነው itu እንደዚህ ገሜኮ ልቡኮ የሮ እንዳገመቹ ማለ ገደን እርግኒ ዋን ኡፊኮ አይ ላቭ ዩ ገምቲኮ ማይ ልቡኮ ማይ ቤስቲኮ ይሄ እኮ የፍቅር ጉዳይ አይደለም የወንድም ጉዳይ ነው ጋይስ ይሄ ልጅ ጋር እንደዚህ ሲጫወት የቀናችሁብኝ ሰዎች ቅናታሞች ከገምቲ ጋራ ከተገናኛውት በምሬ እኔ ቲጂዬ ማለት ነው ወርቅ ተሸለምኩት ጨርቅ ተሸለምኩት ያልተሸለምኩት ነገር ምንም የለም ወርቅዬ ማለት ነው ከገምዬ ጋራ
እንትን ፍሬንድ ከጀመርኩ ማለት ነው ወንድሜ ነው ባልሽ ነው ወይ ምንሽ ነው የምትይው ቅዘና ማለት ነው። ሰውን አለማወቅ አታወሪ። ወሰነ ማን ቤክን ድበትና እናፎ ብሔረሰብ ቋንቋ ሊያወራኩ ሁላችሁም ትሰማላችሁ። ነው የተሸለምኩት ወርቅ ተሸለምኩት ጋይስ። ወርቅ ሁሉ አለኝ እኮ ነው። ይሄ ደረሰኝ ነው 2000 ምናምን ነው ይሄ ስልክ እና መብሩክ በሉልኝ እስቲ አንዴ። ሀዊ ዲዛይን ነው ይሄ ደግሞ ሀዊዬ ዲዛይን ነው። ከዛ ነው የተገዛልኝ ስጦታ ማለት ነው። ካነ ነጠላ ለብሰው እንዴ ገምዬ እኮ ነው። ምን ነው ዛሬ ካልተደሰትኩ መቼ ነው የምደሰተው? ዛሬ ካልተደሰትኩ ዛሬ ወዘሮ ካልሆንኩ መቼ ነው ወዘሮ የሚሆንኩት? ስለዚህ አይደለ ጋይስ 2 ሰዓት እኮ ቲክቶክ የሚሰራው ዛሬ ደስ ብሎኛል። ደስ ነጀ ገኒንቴ ሲሞት በጣም ደስ ነጀ ስነንጃለዳ በገና ገመደኒ ሁንድ ከሰኑ ገሜ ኪንግ ጃቲና በረሳ ገሚያ አመሰግናለሁ ወንድሜ፣ በጣም ነው የምወድክ ያከብርሃለሁ። የሰራክን ጌታዬ በረከት ያርግልክ የኔ ፍቅር የኔ አባት አይ ላቭ ዩ። እኔ ጋፋራችሁ ሰንኩን ነው በጣ ባኔ አርሲ ሻዋ ወልቲ ነቅኔ ወልቲ አራርሲኔ ወልቲ ገዲ ቡኔ ጂማይን ቡኔ ወልቲ ነቅኔ ሻዋ ገዲ ቡኔ አርሲ ወልቲ ፊኔ ወልፊኔ ወል አማፍኔ ጋፋ መጨረሻት ጎፍተን ከየኑ ገመቺሴ ወሉ ማጋላት ኦሮሞን ኩታ ቶኮ ገመደ ወር ተባኔ ሙሉ ለፈታፍኔ አራስ ሞ ገኒን ቱኒ ጋር እንቤታ ጋራቢ ኢጆሌ ረከተፍ ሰገሌ ከንታ አንሐራ ገኒ ወኒ ተከ ወድ ራፍቱ ሰኔ ማልፊን himboche qoba jirti harra mana madami kes jirti akka kesan kanatti illee ajjabamtee kabbabamtee hiriyaata kobbiraan qabdu qoba isii taphatte micoontu narra qoba isii duraan illee kuma agartee itti kabbabanii itti uusanii ijaaza illee akka hin baafne hin oowwatan agartee mana namaati garuu